ما الدنيا ده. بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرنا الله تعالى من النار وإياكم آمين آمين ربي بدران وعمله درسين تينيا صدمي في سدفع حديث صدمي في أفرفا تغيير المنكر منكر دي بسوجا منكر تكو جيروجا على ان الرجل را منكر جيروجا ومن مرة دبجار تجيرو كان را دبجار دي ما يچودي وما ولا ردايتين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ابي سعيد الخدري راودي دي جيغا بوغا سنان بن مالك جيني مري فكانسا إذا راودي سي قال نجي ابي سعيد الخدري كوني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ergama rabbiitiin dhagahee jeen yaquulu isaa ju'uun dhagahee man ra'aa minkum aboo namni isin irraa arge munkaran waan jibbamtuu shari'aan jibbite waan shari'aan inkaarte takka namni isin irraa arge falyughayyirhu waan sana haa deebisuu hinje biyadihi harkuma isaatiin waa deebisuu jedhuba harkaan itti ol ka'eetuma waan san haa deebisuu je فإن لم يستطع يجون في هركان قدو ددبي هرك ساتين ديبسو يودن دي ددبي فبلسانه الرب ساتنا ديبسو بإقامة الحجة عليه حجة أبو دان كبو أكنا جنة شريان دين كان يوان كان راني دورك وانتنا ربين حرام قد وانتنا لغرتي لغدا تنا دلغدا هجوران دوركو كباج فإن لم يستطع يوني في أفانينيس دبتون هركانيس ديبسو نساني من جاو ددبي فبقلبه قلب مزاتين هاجبو من منكر سنكا منكر إنكارو ديدون قلبي نوان سنگارت تلالون إيمان نگرتے نما كيسا قلبي نما گوگو گودا نما گرسيسا هاي چورا دوغا هم منكر مخانا ومنكر تهم بينت قلبي نما دنو گوگو گويدے وگويدے كستا دلال إيه أكنا بين جنة نجا في رامن رد تاجر أتوجي أدي تبرا كيدتي قلبي نما دون تقع تكتا كام معسيان ترودما ومتهم بفتة براديم تو ومتهم بفتة براديم تو gurraachoma gurraachomina walii galti duba hoggaa booda hoggaa gurraachomina sanirratti walii galte ولي نمني قل لا يعرف منكر معروفا ولا ينكر منكرا وان هم توداس ديبسو توني منكر يچوم بيغو ان توني غرتي معروفة وان غاري داس جچو هم بيغو يچا غارو مت بكات جچو لانه ما لدوبا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وان سان جراكن تو قلبي ساني دكنه دي رب سبحانه وتعالى دندي رغودي جي كستاتي يجدوبا سنيف قلبي جبونيز وذلك ضعف الإيمان إرلا إيمانات دوبا غرتي قلبين جبونسن sadarkaa kanaa gaditti sadarkaan biraa hin hafne jechuudha. Nama qalbiin jibbeetu irra laafaadha odoon ta'in qalbiin jibbuun sanii olitti wanni imaanaan ta'an hafne jechuudha. Namni isaaf dadhabe tokko laal leesal muraadu anal aajiza namni dadhabe idaan kara biqalbii qalbiidhaan hogguu jibbee imaana laafaa qaba jechuus hin garsiisu. Garuu namni hoggaanii fi dadhabe harkaan afaaniin hogguu dadhabe qalbii jibbuu yoonii fi dadhabe suni gaa imaana isaanii gaditti uumaa takka nafne yoo san dhiise gaa imaana keessa uumaa keessan jiru jechuudha. Hadiisa biraa keessa dhufe wanni sanii gadi imaana irraa waa takka hanga firii sanaabii takka illee keessan jiru nama san gartee sanii waan sanii achii keessa jechuun hadiisa biraa keessatti dhufe jecha. Saniifuu الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرين شريعة keessa bakka guddaadha qaba jechuudha. Yoonii fi gartee namni tokko hoggaanii fi waan toltuu rabbiin itti nama ajaje sanatti ajaje yoo niin godha jee hamtu sanaan dhoorka jee yoo irratti illee du'e shahidee jaamaa jedhan ulamaan islaamaa akka rabbiin subhaanahu wa ta'ala luqmaan alhakiim hin jee yaa luqmaan alhakiim irraa hoggaanii fi odeessu يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك هاجين جل الله يا بني يا المغو أقم الصلاة صلاة نبي وأمر بالمعروف تلتت نما أججي ونهى عن المنكر هم تور علم نما توركي جين دوبا هقا أكنا قوتو غنا وان والقبتين رفو كوينسي قبايت شغرتي ونقون وان سفتو قبايت شو طريب كمال واصبر على ما أصابك إيغاز بودا وان تنرسل فرطيس قباوي ربي خيد رد صبري جيني yoo gartee irratti illee shahidee wanni takka illee yoo rakkoon irra dhufte illee
نمني سن شهيد جابا وني جانا تا كان قبتني ديچو ويجب النهي على القادر باللسان نمني دل دوغرتي الربان دوركو خان غرتي هركان دوركون واجب يچو إيه فليغيره جتي جوتوني جتي هادوركو جوهون فعل امري دا جانينكا فليغيره هادوركو جبر فعلين تون امري دا امرين توني ايجاب امرين غرتي غري وان سنم ما داتي جرا غرين تو واجبات امتون وان واجباتي يجرا واجب مانان إيه itti ajajamni godhame ajaja san qabatumaa turre gartee dirqamaa jechuudha. Fakkii kanaa gaaf tokko mootota warra banii umayyaa keessa Marwaan ibn al-Hakam jaaniin dhufeeti iida salaachisu. Yogguu iida salaachisu ol ka'eeti karmatti odoonii fi gartee khutbaan wanni salaatiin dura khutbuma seene jechuudha. Namni yoggaanii fi salaate khutbaan salaate ni ajeeti ka'ee ol ka'ee khutbaa dura eegalee jechuudha. Salaata iidaa salaata dura salaatanii khutbaa boodaami hoggaasi duuba gurbaan tokko ol ka'ee yaa akhi wanni ati gootu kun waan hin jirre jeen jechuudha duuba. San irratti duuba gaa wanni ati dur beektu san ni haftee jee Marwaan al-Hakamiinis jalaa didee jechuudha duuba. Abii Sa'iid al-Khudriyyiin as bee duuba tanarratti gurbaa kana cinaa dhaabbatee waan kana wajjin gajjabeessee jaama. Tokko ammoo Abuu Sa'iid al-Khudriyyiin yeroo sana achi hin jiru eega san dhagee hadiisa kana himee jechuullee ni jira. Ati ala kulli ala akkuma fedhe waa ta'u fakkeenya munkara deebisuu keessaa yoo namni san mootiillee nama isa guddaa irraa ta'e yoo na ajjeesaa sodaachuu baatte na huchiisaa jechuu baatte dura dhaabbattee amma kun mootii guddaa dura dhaabbatee harka qabee wanni kun hin taane jeen hin kaare jechuudha. والله جل وعلا ربي قداني ذكرت وججي لال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هتديتم آية جوسان نمني قريم فسرته أكاتا مليس فسرته أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه آية عن إذن تفسرون على غير وجهها أكاتا إذن تلفني فسرت جيل لقابتك ومالي يا أيها الذين آمنوا يا ربي قدار آمني يتخايني عليكم أنفسكم لبما ديسن كجيل جورسن ارتاجرات لا يضركم من ضل إذا هتديتم وقواني في كجلتن خجلتي في دنداساتي سر ركز وان جوسن لالني أكسف فسرني خرامل فسرتني جنجة جوبك مالي بكس جون وقاني في دبدن خبراغا خجلت تلاو وما يسن قوت يجون مالي أرمل بالمعروف والنهي عن المنكر ديسا تيسن قفر قبطنا هي جون آدامتي تيغلي ثانيف akka gartee hadiisa biraa keessatti dhufeegaa yooni fi harka zaalimaa qabdan yoo isaan gabaabsitan awla yuushi kanna takkaa yookaan gartee yoo akkas godhuu baattan ni dhihaata azaabni rabbii guddaadha hunda keessanitti bu'uudhaan dhihaata. Saniif balaa yoggaanii fi kasura alkhabasu wanni amma irraa harkaa jirru tun feesbuukii fi tiktook irratti ushaashaa fi balaaqalaa irratti dubartiin gayyaatee hayaa takkaa fi kabajaa takkaan malee sigalee kan irraa laallatuudhaan warrummaan ganda jiruus muuziqaa fi waan adda addaa waan silaa gartee faasiqummaa harkisaa jecha wanni tun amma waan isiin deemtuunii turre guddaa dilii isiin qabdurra waan isiin harkiftuu irra guddaa saniifuu du'a diliin takka ta dilii biraa fiddu ummal kabaa'is jaaniin fakkeenyaaf waan akka farshoo faa fiddu farshoon tun mataa isiitiif munkara ifii badii hanga isii dhuguudhaan dilaawan irra namni waan isii eega dhugee booda dilaawutu irra guddaa jecha takka isii dhuyinnaa wulii kun ogaa waa takka badii feetirraa dhaabbatuun hin jiru jecha. Saniif wanni garaa tun gartee kabaa'isa hedduudha fiddi jechuudha. Namni waan kana gartee dura fidee uummata agarsiisee fakkeenya tahee akkana dilii tana heddummeessu jiru qophaa'uu qaba jechuudha. Abbaan kun waan kana beekuudha qaba. Maaliif waan hin jirre takka namni baase man sanna sunnatan hasanatan namni waan bareedduu takka karaa godhe jee nabiin keenya nagaa firaamin irratti haa jiraatu. Falahu nama saniif أجرها دلقا سنرى أجريتي ثوابتي تجراب وأجر من عمل بها عمل ثواب نمان سنيد دلقا جراب إلى يوم القيامة أكسمت ديمتي فانك دلقا سنين أبا نوك في الإزاب ومن سنة سنة سيئة النبي وانم تتكخراق ودهو فله وزرها دليسات سرجر ووزر من عمل بها دلين مبرات الله سرجر هاجا رب سبحانه وتعالى قرآن خيدتي ولا تزر وازرة وزر أخرى دلين نمني براد لكي أبو مدلقك أبتن جنة يوجانو sungaadiliin namni biraa dalage akkanatti individually wanni nan dalagadhe anuma qabdi taabbaan kan dalagate anuma qabdi yommuu nama hamtuu barsiisuudhaan inumaa munkara babal'isuudhaan addunyaa akka munkarri wal ga'u godhuudhaan ka dalagu ta'e abbaa sanis dachaa sigalee
إسرت تاتيتما نمتش سنين نما قبدي والدليل قوله تعالى تقان جتش خنجا ربي ولانا تيتي ليحملوا أوزارهم كاملة جرّي كسون قياك يا ما جرّي كفارتو دا مجرم تو نزن قياك يا ما دلي إساني خمتا ثاني تيف دلقن أكا إفي ثاني تيف بعد تنيف دفن قوتو إسيدا ودلي أما سكر إسان جل ديمت اللي كسمو بعد تني يجو تنيف واني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رادي سودان دفون بلان كن وان غرتي قدودا وان إيه رب سبحانه وتعالى إراكم لي صداجسه فليحذر الذين يخالفون عن أمره ها صداتني ننجي ورغرتي أمر ربي قدالا خلفا ها صداتني أن تصيبهم فتنة بلان إسان الدبو ها صداتني فقد كله فنمانين كابو كمتي فنمان فلا يأمن مكر الله إلا القوم القاصرون ورغرتي خسارة ملي بلا ربي ندنبوتو جينو ما هوين أمنو يجا وربي نما تقالو دي مال ربي رابل ليدنا جينو ما تقو تقو كوكوغان تقالي أكل جيتون أمنوا نماو عذاب ربي خنا أمنوا سنمانو قلبي كوكوغينا سنمانو منافق ما يجو وعلم أن باب الأمر بالمعروف قلت تنما جنيهم ترى نمت أوركون قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة يرو ديرتو خنا خيدة تيدو غرتي إيه تالي ساوي جرخاو إيه وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالحة والطالحة أما عين ربي دبا قدا خام دبا نقول إيه يوني في أمر ربي قدا خلفتن ورّي خلبسن حاصداتو فتنان بلان ثاني أو يصيبهم عذاب أليم تكا عذاب لا ليس ثاني خجوسا إسان قبرتين أولتو ويجا الدنيا رد بلا يقوم دمال قوتيو تعوم الصالح والطالح جان غاري فيها مالا ظلمان رويتي جان آخرت ربنا الدانج على الملأ دوبا نمني دوني تقرر مركبة تقرر ولينجور ورم أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقلوب أكا مركبني سولين نمان اللبنب ظالما كان هركساك أبن بدي نما بلسو كان هركساك أبن دبرتي وفيتي في صفيها في قوة وفيدا تقول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب وان قوان كن جكا دلق يفنون قبن يعني خرج شودرا أبني تتبو قبن الرد تلقمو قبن جارا ونكون أبا منا مسؤول عن أهل بيته ورسات الرافي جولة سات الرقافة تمادا إسان الرد مسؤولة والربي نسان تيسيخنا الرقويا كياماني قافة ما akkasumatti gartee imaamnilleen ummata isa jala deemu warra salaachisu warra jammaa isaa jiru keessa irraa gaafatamaadha warra rabbiin isa tiise kanarraa innillee ni gaafatama yoo waan taane gartee itti hime yoo hamtuu irratti kan nasiyaa isaaniif hin yaadne dhiise yamuutu yooma yamuutu guyya du'uni du'a namni nama duree namaa tokko eegambara fooshaa tokko namni jala yaa'u abbaan manaa abbaan ijoollee abbaan ilmaanii abbaan jaartii isaa haati manaa ijoolleesii yoo namni kun kana qabuu dadhabee guyyaa qiyaamaa maal taaboo yamuutu ni du'a wahuwa khashun liraaciyatihi waan rabbiin tiisijeetti kannisan haala dagaa tahee ni du'a jee rabbiin subhaanahu wata'aalaa guyyaa san gawaan sadiif namuu qophaa'uu qabaa yoo waan kana gartee irra dalagee namuu if keessaa deebi'ee wanta xiqqashoo addunyaatiif waa hedduun balleessanii obboleen keenya danagaa adiinu kun silaa fassaariin isaatiillee ni dheeraata kanaa ol gaayoon isin dheerese isin harka akkam facaaneen sodaadha سنفو فايدالين حديث كان رابر نوان قد جركاي وجوب تغيير المنكر على هذه الدرجات والمراتب تدركالي أما دبن خانا سدين الرد أركان ديبسو أبانين دوركو أما اللي قرتي أربان ديبسو رد يجا أما وانتا كاجرة تنين برد بروهم بربان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرين كلال مرة أجي نمني جالر كجي بيده وان جان أجر تتك إنكارتا سبيرا وانجرا وان سبيرا جراتك inkartaa jechuudha. Basaasuun hin jiru immoo jala deemanii warri abaluu kas godhe abaluu waan akkanaatti dalaga jaan shari'aan teenya basaasummaa akkanaatti walaa tajaajilu waliin basaasinaa nujjee rabbiin guddaan nu dhorke sun akkasitti hin taatu. Ammas wanni amma jiru kun nama fakkeenyaaf dubartii fi dhiira waliin laaqamtee waan munkara rabbiin hin jaalanne dalaytu kanachi muuziqaa fi marreedhaan waan silaa ijoollee balleessaatiin dhiichisu amma fakkeenyaaf waan gartee TikTok irraa dhalaa ol baatee waan hin taane gootu dhiirachirraa afaan balagee akka dhalaa gadi gabbuutee haasoytu waan kana egguu agarte haa nama salaatan salaanne egguu garte nama farshoo dhuguu egguu garte ijaan egguu garte kana deebisuun waajiba munkara jechuun kuni ummanni islaamaa hundinuu kana qaraatiin fedhan kanan hundinuu itti sheekaa ni deebisne jecha nama zinaa godhuu agarre ka farshoo dhuguu agarre nama salaatan salaanne ka soommanan soommanne
Sigalee inumaan mallee nama gartee bira taa'ee nama guddaa ijoollee keessa taa'ee waan kana taa'an jenneen illee gubarre saboo ati maaliif waan kana hin goone illee enna kun illee amala amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar garuu waan hin beeyne akkaataatti deebisu tan hin beeyne tan si olii yoo taate hoo nama si olitti dhiisii jaaduba kana jaalu lamaan namni tokko yoonii fi waan sanii beekumsa qabaate waan inni beeku san qofarraa dubbatuu qabaa jedhan sigalee yoo waan beekumsa itti hin qabaanne immoo nama beekumsa itti qabuuf dhiisuudha qabaa jedhan maaliif inni waan san hin beeku namni waan hin beekne irraa dubbachuun rabbiin guddaan subhaana ta'ala irraa dhorkee maal jeeqa walaa takfu maa laysa laka bihi ilmun waan hin beekne birumaa hun dhaabbatinii yeet irraa dhorkee amma fakkeenyaaf nama tokko nabii keenyaa rabsee jettee garee wayii gaaf tokko haate akkamitti arrabsennaan kitaaba katabee jedhan kitaabuma sanii fi namicha sanuu namnummaan dhagee beekuu hin jiru namicha san basaasanii jala deemeetuma bakka inni kitaaba san katabe gabbaasanii akkana bar namichi tokko kitaaba katabee nabii keenya kitaaba san keessatti tuqee jedhan hoggaa ulamaan teenya tabiyyaa gurguddoo warra akka doktor Jailaa warra akka Sheekh Mahamad Zabuur Sheekh Musaa Soolaa Sheekh Magotar ulamaan isaa ban qabne irra taa'anii dubbii san laalan dubbii san maal taatee mul'atte kitaaba kanaas takkaa namni dhagee hin jiru wanna isaan godhan namicha kanaas namni takkaa beeku hin jiru jecha ammoo gaa namni waan san dubbate munkara kanaan deebisa jeeti gabbee miidiyaarra waan kana awaaje jecha hoggaa san duuba maal jette oromoon abbaan takka ambiti takka nama arrabsiti abbaan sagale farrabsaa jedhan nabii keenyaan nama arrabseettee waan asirra deddeemu sheerii hin godhin wanni kun faan you have to be careful ilaaluu qabdaa beek saalaa quraana tokko akka quraana akka nama quraana rabbii kana godhee irra deemu jira sheer golii godhaa jee sheer godhe eenyu kan quraana arrabsu jira si jechuudha harka keetiin itti jirte kuusan laalaa tokko peenteen tokko akka nabii keenyaan jiru jeeti fuudhee addunyaa hunda waliin ga'e jechuudha waan silaa namuun beeyne beeksiftee addunyaa waliin geesse jecha alamru bil ma'ruf wa nahy anil munkariin waan ati beeyturraa irraa deebisi malee waan akkaataa waan ati munkara ta'uusiitillee beeytu ta akkaataatti deebisan hin beekne yoo taate nama si olii nama waan san beekuuf dhiisi jaanu lamaan walii galleeme wanni ammaas irratti gartee inkaarri godhamu kuni والعلماء إنما ينكرون مجمع عليه وان غرتي أهل العلم برا إنكار ونين قبل إرت والدبين هن قبل ديغله أهل العلم برا تر والدبين قبل سان إنكار وور مذهبا إرت والدبي اختلافني خيسة جرو مثلا اختلافا يوتاته أكمل سنوما دوبا غرتي نمني وان سانغوري مجتهد هذا منكر جنون جيسان إنه كسرت دين كارمو ورمان علمي بيهو walirratti haa deddeebisu malee mucaan xiqqaan tokko lafaa ka'ee imaamu Shaafi'ii fa'a imaamman gurguddaa akkasumas aalimman gurguddaa har'a addunyaarra jiranillee qeequun aqiidaa isaanii keessatti isaan xiqqeessuun kuni adaba dhabaa fi ilmii wallaalaa jennaan walii galleef jira keenya saniif gaa haganumarraa jenna kana yooniif immoo gartee waan tana nuti quraana kana cinaa dhaabbachuu baannee daawaa tan akka isiitti godhuu dhabuu baannee rabbiin guddaan numa tumsaaf jechuudha diin kanaaf yoo tumsu baannellee haya faayidaan lammeeysaadha anna man laa yastatiicu laa biyadii walaa bilisaanii namni harkaa fi afaaniinis hin dandeenye qalbumaan jibba jechuurraa baran sadeeysaan ammaas taysiiru shari watasiilihi haythu rattaba haadihi alwaajibaat shari'aan teenya akka taan irratti laafifte mee laala munkaruma kanaa usila harkumaan kaa dhabamsiisaan hun jette nama meeqaa wajji wali buunaa lubbuun teenya galaafaa halaakaa seenti kaa saniif rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkaataa dandeettiitti sadarkaadhaan nuu kaayee jechuudha. Aframmaa ammaas anna liimaana imaanummaan kunuu darajaan isaa wal dhaba akka ta'e inda ahli sunnati wal jamaa'atti imaana wanni jaantun yaziidu bittaa'ati wa yanqusu bil ma'siyati yan xaa'aadhaa egguu ati dalaydee waan rabbii qajeellu dalaydee imaanni kun namaaf dabalamaa deema diviloopi tahaa deema ni guddata imaanni namaa kun waan rabbii egguu dalayde. Hoggaati ammas xureessite xiqqaachaa isa keessa gadhumaatuma deemaa inni ahlusunna wal jamaa biratti akkasi aqiidaan. Ammallee shanaffaa wal jaalaman almaraatiif salaasa da'watun sadarkaan da'awaatii sadeen kana jechuullee nu barsiisee jedhuma. maal jetteen da'watun amrun taghyiirun
درتي أمتى إيجاز بودتي أججة إيجاز بودني جيجير. فالدعوة أن يقوم الداعي في المساجد. دعوة يكون نمني توكو مسجد غيث جو خبكة نمني والكبتة والكوامت دعبته وان تكحمتو إساني همو irraa isaanii diinniinu kheyriitti isaan yaamu isaan keessa kajeelchisuudhaani taati ta'aman ammoo amriin bilmaaruufi wannaa yanal munkariin walladii yaamuru nnaas wayaquulu ifcaluu waaw yanhaahum takka waan tana dhiisaa tana dalagaa nama jewwuni jechuudha gartee munkara jijjiiruun akkasitti taati dura maaltu durare barnootaa duraa jennaan waa hundaahu baabul qawli qabla alcilmi qabla baabul ilmi qabla alqawli walcamal akkuma baa imaam bukaariin jeesan waa hunda dura barnootaa dursa namni oggaatiin fi baratee wooma dalagu sanuu beekaa mee waa hunda itti naa dhiisaati barnootuma kanattuu naa jabaadhaa daawaan barnootaa olii hin jirtu jennee mire namni barnoota kana jiru silaa godhuullee baate gaaf tokko oggaa bareet munkara kanaas inkaaraa homaa wannan jiru odoon baratin ammoo ka'ee hanguma kanaaniin ka'ee ulii naa ga'e tanumaaniin daawaa godhe oggaa jee karatti hagultee yaafa jechaadha saniifuu mee obsaan barnoota kanatti haa jabaannu wanni hundi ifiif kara qajeeltee oggaa namni diin baree wallaalaa akkana hunda qaba namni gaa azaaba rabbii waan hin taane akka ta'e inni hin beekne ni taphataan taphatatti fakkaata jechuudha jannata rabbiitillee namni gartee hin beekne irraa dagatee waan akka faayidaa itti ilaalu jecha saniifuu mee dura faayidaa ilmiin qabdu sun diinni islaamaa kun diinii fi duniyaa faayidaa addunyaa tanaa fi akhiran namaa godhu san oggaa beekne inshaallah akkasitti ittis ni dalayna ni jabaanna eega barte itti dalaydala eega waan takka barte duratti dalagatta eegas booda namatti yaamta waan eegas booda namatti itti yaamuu sanirratti dhufu musiibaa sanillee itti sabbarta akkasitti qawatawaasoo bila qawatawaasoo bisabriin akkasitti deemti laala baruu namatti yaamu eegas booda oo nama hamtuu irraa dhorku toltutti namaa jechu akkasitti deemti waliigallee jara qaኝ haga beeyturraa ittis dalagaa nama dhorketa amma yoonii fi jaanoo gaafiin takka tarraa boodaa taniin isinii kaasu namni kun bari fiifuu waanumatti hin dalayne namatti himaa yoo jaan haa inni yoo fedhette dalagaa dhabaa oolu ati kadhagee waan san qeebaltee itti dalaguun tumarra jirti jecha ta isaa rabbi irra dhiisi qaba si waa wannidha sheekottiin maskiida akkas taatee jechaan ooluunis faayidaa misanitti dhiisanii waan irraa dhageesse jecha rabbi sana itti fiite itti dalagattee isaa fi rabbi walitti dhiisu jechuudha adeemsa daawaa keessatti wanni badu ni jira sanammoo isaanii fi rabbi ati gaa haslaa'uu wanni ati beektu xiqqoodha akkas jechaadha. Kana gaa achirra dhaabnaa yoo gaafiin jiraatte ustaas walii achirra nuudhaafi